Len nei July te whatalofa ma whawhelo tuai sa mua I lau tāpua inga. Ia, wha mumua na muli atu le whawhelo ai whatalofa I. Pa ia lau whainga ringa tofi le tua. Toi ina, whionga I sea, a whionga I pātele, I whapea fo ia, pa ia o lasi o au whainga ringa tofi le tua. Ia lo whapea nao na tala whaauto fo I tue fio nei langi ia me se fosi tato tunu I Samoa ia foi e fatalofa toe le tato sports Talanoa nei tu la le aso ia ele fai foi ona tu foi le no fo tano foi o tapo inga I tu asina sina te mama tina ma tu tupu mai ia male lasi nasi o Samoa ia fie mai mo sila mai le tato pokalami o le sports Talanoa o lo tau tu toi le Blue Wave TV ia o le whawhelo I tuai, nei tūna le aso. Ia I le laupa tāpua inga Samoa. Ia me se foi I whatalofa tu foi I le tūlanga sa whapena o na alofo I tātua tunu I lana whainga pānota. Ia e whamaloma whawhelo I foi le tātou pōkalame. Ia e pa ia foi manu foi. Ia o vaenga taitasi sa whapena o na tausino. Ia tu sai foi mal fa mo le tato tunu. Ia le vinga foi le tua. Ia me se foi la. Ia le foi la ua matou toi fe lo foi mali. Uso foi ia ai luputea tuna tunu ia vai foi ia. Pa ia mal. Ia ngata foi le ia le fionga le. Nga fatasi ia fa pe foi ia le foi toi mau mai le uso matua ia porto ino il pokalame ia tole a foa anti ai rupo ia le o tanto to felo e tu sai foi mal tanto pokalame ia mo na fa ma se tu ai rupte tu so foi mal tole a foa sai foi mal le fenga I foi ma le valau pa ia le tu al tina le ainga ia anga le pele tu ia mo pele ma fan ai la ufionga mal fatua ma se foi le pa ia ainga lu ia wan wala upa ile tu ia nei tula ia lo tato toe mafuta tu sai foi mal tato po kalami ia fatalo fatu chechi ma ia la varka lo la sposta no alo lava au mua ma lo lava soifua ma Samoa ia pe o misi ka ko teke le alu Samoa ia so ma lo teke pasi so I mangele ele alu I Samoa but that's okay we here we vai ka ko fort na ia alu le tourisi lei o I Samoa malo lava soifua tole a foa awo ke pole chechi ola wo fai mai le pule pe ka ke akula songa for kai mile fai fa mo o le malo fo yo ai fatalo fatu la ofionga ngaftasi ya por la ofionga fo le pule le tato TV fui mono mati na nai ia fa pe fo ile afionga ia tole a fo anti ai lupo se wa ese le lua au le ma ai pui ma lo se fo mo malangi ma ia alo sila mai mo mai Samoa io feva ese velo pepe nei tu la aso ato tanga I mai io le mate nei ma le feonga ia tole a fo I nei o le atunu e pele atato Samoa ia ma lo se fo lang ma ro feonga tole a fo ia sa no lava foi la feonga foi ia a me se foi na uso au mua ma te mai tato ofisa ia kilani ia sisile ia le mai mo mai ma le whafonga Samoa po whea lavo langi olo I maua mai ia ne whapoponga fo il tato pokalami o le sports Talanoa ia mo le tele atua le matou lo whaanga e misi fo le whatalofa ia e vea fo le nei tu la matua ia le loto maulalo ma le wharo le tele le nganga le whawhatai e vea au whai masui o maua ma matou ainga ia Christina whapea ia se mawhanau e misi ia ainga na lua ma le malo le matou ainga I le tau alofa tu lai, ma tau vale lofa I se matina, ina iaso tua nai, ina whai I ona toi saunina meo malava o manuia meo mafoli vi ngai le tua, I se matina ia sa ili fruen, paina taiene paina lua, I matofio angai eva. Ia ai o le sope ne saunoa fui mono e se le matango fio o tala tau, e ui lava na pa uti munga na iaso foi ngai tua nai, ia o le so sulu ma losi lato e matango fio fo. Yeah, my sincere condolences to your family, Talanoa, for the tour. Yes, it is. Climate's very warm. It's not that hot, but it's very good to be back home. You know,
home is home. Fe lava le mea le toloa. E tue maa au mai lava le vau. Ia whapena se whaalongonga lo ia te au nei tū la to le fua. Ia, o lo tangai mai Samoa i tu atu ia, po whea lavo e maua mai nei, ia, atono maua mai, ia, o lo umo mai e ngata ia to lo i ele wafu, ia ma le si o le tu o ilunga i e si o miai, ia le tato taulanga i pia, tato te o mai lo i lau whanua ma Samoa, e se a tato whalongo, mai to e mou mai fwoi mafofunga i aso sa tato la iti, ma iei ma whtamo ea iso lo i malaka tonu foi au mua lai ma ke aku nei ma fui lai longa eu tu langa vai e longa fia tu langa vai lai ola boleva ki nga lama boleva tau sanga lai lava ola tu langa vai ke mi ngai te fa o lunga I fa pe fo chi te mi fo ko sia si mai la aso le ke mi tala vo wa ke mi ulo ma ko wa u yang lo ma ko ya ma fui yang ai okay lava ulo Maro, ai tātou tele iso, o atu le tātou pōkalami. Rai nei whawhisiria ia, o a mai o rua nai tū o le tātou tunu. Ia, e lele pai a me vau sili matali, e veo kani ka wha o ngai, ki mai ka ria. Ia ka kai mo whawhiri, o ngai sa moa e, o lo, kia leko ke whaponga mai, ka lisi mangu I runga o la au, o ue pa lea se se manga, e ma voi se manga sa moa. Ia o le, e mangingo whonde aso, ma pau voi a ngai ki munga mauanga I ngai aso po ngai. Ia o le so, le lofa o le tua maka mo fie, ia ngai aso ngai sa moa. Peo nga, pasa lau koi whapoapo kako ofisa ngai o Blue White CD, I nei, kako ofisa I Muinou. O rea se tūlanga taru o na mai a le whamoe le tunu I lana whiwhiringa, o toa while mūri tātou tunu. Oi ia, o ngā whawsini mai ko I le, tūlanga whiwhiringa o paroka le sa no ia mua. Lea lava. Ia, ia o mauangi mana mako ainga I paroka. Ia tau mana sonuru, ia e te o maiwa. Ia o ta fia hoia tina mato ainga palma. Ia o nai ngasngate voi o tino. Ia ele mai me matua, ia e te o alwai anwa. Ia o wala o ile tua, ia o lea la o koe korpo o koe hoia. Isi mai a hoi la o le, mo volia mano e, mo kele kwa I na nganga. Toko maula kele, mal palo kele, I le malo Samoa, o paia mo kou malu. Ia kungua me se foi ia ainga, ngā lofa mai I ko sa winga, pēu wha mai se matuna, ia sa ini fue sa iene, paina le lua, I le fioanga ieva, ia ngā maa. Ia ngafi la sa whala wasa ele matina, I uman mauia me okuma. Ia whamsili o le palo, ia pēu nganga, pēu swam kanang. Ia no mai paloka, a kewo, kupu ai, ia le malau, ia le tuan matina. I ngā lua me lua, ane pia kitili ka ua, ia sa me ngā se. Ngā ngai ia ngai le pungu file mo ia pia kanga kauma ia o le vinga le foi la vai le soa Maro whawhai tole foa. Ne ua maua atu le tūlanga, ia maro foi le unsai, maro foi le tawatai. Ia me se foi whianga ia I lau whionga ma le ainga. Ia ono le walaupa ia le tua tina matua le ainga. O te mini, ia le tātou, se e mai tu sa foi ma tātou tālonga sa ia whai unga le vai aso. Ia, e mai tau atu o le a tu atu le avanoa le ia ayuruptea I ona whapopo mai fo le o lua pito. Ia e tu sai fo I ma le unga sa whapena o na i tālonga. Ala tātou a ngai mua le tālonga le Australia ma Argentina. Ioi. Wha tālonga na on tātou whaasolo mai le si tālonga. Ia se I saunoa ayuruptea po le ase tūlanga sai fo I ono o oe le sa e lunga o le televise. Ia mai ngalue mai tu sai foi mole fa le oina foi o talonga. Pastai lava mole fisili au mo ia o le kalonga lea Australia. They are starting to play some really good. Makanga dangerously au Australia. They got to a bad start in that game, and I know that the captain wasn't happy, but I tell you the leadership o te kamale o centre. Swali'i is becoming number one in the world centre. He is playing so good. And I think that we'll talk about that game later. Australia are coming to Eden Park to play the All Blacks. But that game against Argentina is like the Australia of old. You remember the time they used to start slow,
but then they have they know how to win, and they've got a good team, and they're really confident on their players. And even if they're down, they believe in their structure, they believe in their players, and they're winning games. So that's a really it's dangerous for the All Blacks coming in 2 weeks. But it's good for Australia. And they're coming right, and then in 2 years' time for the World Cup, they're going to be one of the top teams, I believe. Yeah, se atu tole form fuimono. Fuimono o la sau silsila fo i talonga i le vaso tona i Argentina ma Australia. Yeah, I have to agree with JT on this one. Australia's comeback on those final moments of the game was really spectacular. It was very entertaining to watch. They played into the final extra time. They went into extra time to win that match. And it was also good seeing Australia making its comeback. Or say comeback in terms of now we're seeing the competitiveness in the series Australia, New Zealand, if I ever Argentina. Yeah. The midfield between Joseph Swali'i and Len Hikitau. I believe they had a really good combination. Yeah. And, with Joseph scoring 2 tries. I have really feeling Argentina. It's always going to be a hard match against Argentina. Just a reminder that Argentina beat the All Blacks the week before. Maka fol talonga me umal talonga le Wallabies ma Argentina. Ele ko fengo fie foi Argentina kemi e wa peo Argentina lo ve il vai no tier 1. Wa umang vai foi e kulang au fa penge lunga le international level po fe po tier 1 po tier 2 tu langa fa pe fu la vai ai wa e kemi vole le ka ki se uma po la kulang le rate le ranking fo le ai o mai lo ka longa ia o ka ko kilo o sel ma i sa le ia sa no o ko vai le Wallabies ia so but ko ngai ele nga ka lo forwards a ko fo back line o lo wa makan ko pick up mai ma ko ma ngai vai ko combination le back line a misia le second 5 ka mikile o Hikitau fa pe foi swali Joseph Swali ia ko mai malako wingi le o Corey Tully fa pe foi Max ma Andrew Galloway le sa ko fu peki wa maka nga fai kau le si le ka alo le si wa me kau nga la le upulo combination me fuli o le loa le me mingo ia o me pasiel o le space ka mo mai ia male le nga ka lo sau al timing fo lo hit inga me le nga ke o sau e babe e sau ke kwai ia o misi a ko nga me au vave fu defense ale al manga ia ke le manga ia o ka longa le nga fi ngau mai fo Argentina Talanoa, what was your view and how did you see the combination Ikitau Swali'i, that midfield? They are becoming stronger and stronger every time they play, and they're becoming very dangerous. And you can see the combination, they were makanga whai Saulei, ia lua kako kalngongi combination lea Ikitau whapewi Swali'i. Pe al kalafo lea, the more game time, ia pick up my full combination, male o kele ia, o whaingo fie ia, o whai o kalafo le kulang ole al combination, ma me wapenga al combination pe whapengupu. Ia leko ko vai ia, wa makalavanga chiao mai ia sul lua le ma sul ko le Wallabies ia whapopo me lo malako wingi, ia Corey Tully le whapewhoi, Andrew Galloway le sau mai kōfu peki foi, ia ma Max le wingi kamukau. O poai ko slot ta kongu I le bench malako ala o form il vainga le foundation me akola so ko foi like wala Vasilia JT il combination o le wa maka wa like it's a very young backline il Wallabies so o le me venga penga e foi me la fam kalanga it's going to be a dangerous combination yeah sa le ya fam kalanga nga kulanga melo vai ki nga solonga pero rugby championship le qua le akula I me le Wallabies O lo whawhisiri ia tole fua. Monu ala utato I le midfield ngi. O le mata inga fo lea tūlanga. If you look at Joseph Swali'i and Max and Andrew, all 3 of them are New South Wales. And then starting from the number 10, is that Michael Liner's son? Yeah, that's Michael Liner's son, yeah. So he plays for the Reds. And then we got Corey, who's from the Brumbies, and Len, who was also from the Brumbies. Yeah.
So let's over the combination or the respective club versus for bringing that onto the mainstream international level. It helps. It helps big times. Well, I'm saying off here for Ian al coach. While there were my ya le ka alo le Queensland Reds, ya fa pe le Brumbies. Ya le la so le 11 ma le 12. Ya New South Wales for le ka alo ya swali ya ma Max le ka alo for le New South Wales. Ya ma fu pekile so for le Walters. Ya ke kilo ya. Well, saying off here ku so lo mai la for le Pacific rugby lenga fai competition lenga fai super rugby ya le lawo mai lawo ye competition already lawo ye competition ngawo mawa ale fala wo mai ko pikela wala bis o fai ngo fila ngal coach le lawo lo already wo kipi na lo ye ni si ngal ngakele al coach o lo already wo ye competition la kama ya because these two clubs were in the finals exactly sa ole tu sa lawo fai ngo fi me fola nga sa ola ya JT on mo ko dangerous lawo competition la ale wala pisla wo ye kemi yeah ola o ki kilo chechi le the face off kua amazing kele le melesa o mai Argentina o mengo fie kele ile fainga Argentina ya nga foi que Silvia Andy ya ka ko kalngoa fa kamala kapi que foi le woka foi le Argentina la le top le world rugby foi le Manu Samoa kalam al fainga le vai ku Argentina por ko nga ka le sa ka alo ka ko ya sola e kai mina sa ka le foi le pulala o le quick pola wa nga so muli ko pela me nga sko mo mua ia la ule Argentina nga alu ko skala mu pick up man number 8 run le kuka makau ball in hands score ko kick off mai ko ya ko first skala same thing nga sai mai an ngomel vanu le quick pola le I switch nga le kamakau man ole ma nga ya skolo lo le chechi ole in and out the footwork le ball in hands in and out more space ko kuresi in and out la ku score ole ma ngai ale le foi la ole support play le Argentina That's right. so ole ai ke fa pe ka sia ya ese voi la le saungole second half ama ko ai sui a ko Australia le ka longa le second half ne voi la ka o ye ku langa le combination le midfield le full lu ma su ko lu Australia ole ma ko le la ko mo mai le combination le ya sola ya Jason ma Tim Horner midfield Australia ya sola Jason Little, yeah. ole ko nga ol midfield yo le lo ka su e la va ka ko New Zealand kai min ngi o longa le foi la suari nga break la va e in and out feet lo fa ese le manga yo le ko mai Australia le second half ya pe yisi make FIFA popoi chechi. No, I really think that it's a real good. We can talk about the All Blacks later because that combination of 12 and 13 is still not right. It's still not right, and this two of Ikatel, Swali'i, only been 4 Test matches, and it's just the respect and the relationship is very tight, and you can see that's only going to get better and better. I used to remember seeing that when Freleki Tuilangi and To'o Vaenga, or is it Alama there and To'o Kaniti, you know, there's just the chemistry is probably the word I'm looking for, was always there, and one would go in, go hard, but then would read it, didn't have to talk, you just know where you're going to be, who goes in, and reading off the offload, or where they're going to carry, or where we're going to go wide. It's just a really good relationship and just understanding. Ole si combination ole olus for da Australia ole sa u filngalo ye fuimono i number for wiki le malus for si Australia. They played really well. They were able to control the forward pack. You know, Rob Valentini is very solid. Fraser McWright, his work rate, he was very reliable during breakdowns and set pieces. Ole Ka'alonga. But I felt like Harry Wilson, who was playing number 8, comprised all of those assets and skills that were needed for any loose forward. Ia sola I mako foi kemi wa pe ele pe fa ko so mel mako kemi ngi wa sola I ol mea o ye o me o moa nga al me piko siling ka wa o le uska ia o fa ko ngunga ia mal me lo o mai e fa ya un por coach ina mele ia mako kam ka alo
Ngā mako kamwhairo la ia whai ala best of the best I mea mako le ability e mako le skill la mako, le skill set fo le kulanga po la ku ngā ka alo e whai, o la ku ngā move e whai ma mea umala, e mako whai ala wale mea maurunga ngā kaili mako. O le chemistry la ngā, e ala ngā kupu chemistry ngā, le ka ngā combination, o le lei o ka alo le vā in backline, 10, 11, 12, 13, 14, 15, equal backline. Ya me se vola chemistry le mele kalangoa nge o le lei o le alo ia o le yo kako o le respect o le mele fa mai ia le coach me umalava. Ya ya langa respect me nga o ngolo a o lo ke me execute tele le game plan. O ingala wale mfinga kalangoa respect le coach ai fa ya punga pa o le polo o ki le pasi le fa ya umanga me fa o le finga fa ya so nga so yo le umol ka longa e lulu wa ka longa oso mangi vo le ke umol ka longa me se anga pasi mal pola me oi me so ola me ko vole ko yesi mai mau le if mal pat me va penga al me ka u anga ke me su ya sola me o ke fa ya ko la lo ya ka le vo e mol mau ya mo fa pe vo e chechi o le skill le vo ma ye las mo sapol pasi o le me umala ai ke le mele we ka u pe ia aso foi le o coach foi ia sua ira susta e o moro ka longa ala ka ko ka la ngo vo ngal fa pe a fa mai sua ala fa mai anga e pas a fa mai sua ya a ko fa mai ele ko yengi if ele ko yengi pat ele ko yet pe anga o mor saka ka un fai ngol malai a sa le no kurang ale ko fa manga kumai e ko le fo ia kurang ale o le anga ka la ngo ko vo ngale fa mai sua anga e pasi ma mai sua se ia ko fai mai o mor ka lo ele ko ia tulanga tau tele le talonga le sa fa pena ona ia al termine o le ata to tu le malolonga fo I mai to fa wa u tato po kalami talo fa Samoa e vini Pasifika nei au kilani lango inga tato sports Talanoa ia o nisi nei o la ei mori ia mai se futa mai tai ia mfai o le mo le tato e vini Pasifika ia o nisi nei o la ei manaia e fa pena ona manuina e mo foi tele tu ngao la ei mo tamai ti mai se foi tu planga tavo ile tu pauli fa pena foi ile tu pa tu mai tai iso se tau tau ngofie fa maria ina ro fina ngalo e mo foi nisi o tanto o loa tai mi tau mafanfana a mai se lava tai mi ta longa Io event Pasifika ia tanga me foi le tune the number 1 the Manu Samoa ia mo wai foi ia la ai Manu Samoa me se lava fans le da penga me foi ia le World Cup ta mai tai ia ofune la ai mai ia la mata foi ta po ia to a ia ta Manu Samoa Manu Sina e ia Malpini a malulu e fai me se tu ngale mato io mai se vai pa au foi ia Manu Samoa ia tunu I papa me se lava ia mta fanga me va pe pai ko le ninga ia o lai se vai nei tanga mai Jesus ku nga sai lam ste nga lan awal se mi o ia tunu mafana poli ma tongo Charles ke mi fa sau ni talo ia si tila mai foi le tule io lak pisamo ola e uma ia e ofu mai ta to uma la le malu la tunu e o lango ka to a wata penanga fo io la ka pil ne ta sanga me se fo ia le China mo la tu o kapla fa ia ki ia awana ngal le veni au kilani the number 1 shop in a mekaula e mai tai tamai tina la me se lava ia la sa ta malo lo manei ia tulanga me le ia mania awani ngalo o tato sponsor me tasti le mo tato sponsor no ki mai sta tasti me va so malava ia tato toi fa wa fo tato po kalame o tala talonga o le taimine o le la tato chechi sei e sa no mai tu sa foi mai tulanga talonga le sa fa pena ona ia le All Blacks ma le au le Afrika o se talonga ma tia tele talonga le fa unga vai aso yeah fa lava o mo now this game 48,000 people were at the game
And when I was walking to the game, e whaia I le All Black reunion. Yeah, o Ngao, Bunsey, and I saw Richard Turner, Kelly, kako old boys, they were so e makamaka ka longa. So we had lots of the old former All Blacks coming to watch the game. And we got a really good seat. But when we were coming to the game, oh Lord, it was just green jerseys. And I know that I had friends from Africa, from South Africa, come over for the game, watched it, and then they're going to drive down to Wellington this weekend, which is another, we will talk about that later. So the atmosphere was amazing. It was electric. It was a real test match of the old days of really tough test matches. Now, I think we might have talked, and I think we were there with you, Nanai, that we were always talking about the start. The start was the most important thing about our games. We haven't been starting well. And I think that was the key to the victory, that we got off to a good start. They done their homework. They did a cross kick over to Emoni to underneath the tackle, over to score the try, and then a conversion, 7-0 after the first 10 minutes. And then we're quickly off to 14-0 after a try-in with Will Jordan. Not so long after that, only with a penalty. So we always had that 14-point buffer. And I think I mentioned, we were going to win by 14 plus. So we had that 14-point buffer. But it was very hard to explain the physical nature of that game. The running, you see guys were bleeding, the head HIA was caught in. It was a real tough, old school, just no one giving any inch, and there was rotation of players because of the injuries. But I just think that, for me, my viewing of it and seeing everybody seeing the game, and you would know this too, Torefoa and Aumoa, that I think that the South Africans, they lost it on the occasion, not because of this structure. I think they were focused too much on the occasion of playing at Eden Park with all their supporters, and they forgot to play rugby because they made so many mistakes. All Blacks made mistakes, but the amount of mistakes that the South African made just off the top of the line out. I mean, the halfback dropping ball off the top of the line out. I mean, those are simple that you shouldn't be seeing at international level. So for me, I just think that it got close to the end. I think the South Africa bench came on, was really tough. I like the of all the boys that are coming off the bench. Ours weren't as good, but it was really nice to see Quinn Tupaia scoring a try. And then, of course, that last minute, 78-minute, that turnover from Adi Savea, 100 tests. It was the turning point. But even then, the last minute, it wasn't quite over. But it was, again, I still feel that the South Africans really lost it on the occasion rather than they just forgot to play rugby. That's just my view on things. And you were so happy, eh? I was happy. I jumped up. Me and I think I was sitting next to Ali Williams and Buck Shelford. And I think we were just really proud as All Blacks because it was under threat. It's hard to describe the amount of green in the stadium. It was full of green. And we were under attack by the supporters as well. Ia, la se lua silsila le talonga la stonai Torefoa ma Fuimono. The atmosphere and the hype for the game was that entire week. I le melo tino foi ngai Flatbush, e ro to tele el population o tangata me South Africa. So every now and then you see the fans all gear up in the South African Springbok jersey. You saw the green during the whole week at work, on the streets. And you can tell that the atmosphere was charged for this particular game between the All Blacks and South Africa. The game itself was so intense from the very beginning right to the end. I had a lot of favorite moments, good moments in the game. Artie Savea's 100th test, proving to the world of why he's the best player. And, for me, it's a little fear makamaka ka Manu Samoa ka All Blacks. Wallace was good seeing him start, and I'm just looking forward to the second test. Yeah, Saulay, yeah. O me folinga yai el ka longa Saulay la o ka kumo la los Springboks. Pe mo ko Saulay wave la green and gold.
I kongo le Eden Park ma le malai foi. Ia ai ka kongo lava. I kua lava le mavo fa o le coach fa pe foi I ka ko la kongo a ko New Zealand mi se lava players. Il ko langa vele fa inga linga fa inga mai o le World Cup. Ele ngalo lan ben nga pe la pe wo ka kongo lava nga ye lava ska mai me nga ye nga tika I ka maka alo. Ai ko fa lo inga fui ala so nga ya ari e maka kia kele I ka alo la kari ile le nga ka o celebrate foi le se lo ko sanga o langa o nga test mo New Zealand ia ai o lava ka mi mo di lava le nga ko mo wal turn over nga la ko nga le wave nga la ko le check nga le Springbok nga sko akiki e ko kusa nga ka lo ia turn over ngi ka mai kingo wa le fa kusalia ia ari kai fa lo nga mo kingo la Springbok al ku mai nga mang malo sa ro so no nga to le fo there were other moments in the game for ngale look the All Blacks had to work hard for that win. It wasn't an easy win for them. But just like any All Black versus Springboks match, it's always a very tough match. And just going back to what I said earlier about Australia's improvement, it's these kind of games that literally, excuse the language, puts bums to seats. That makes the fans want to go and support and watch. And every time you see Australia versus New Zealand, you see that intensity. Le malo for the All Blacks le so to na lo mavai to ele fengo fi. It's for areas like more improvement for the next game. But one of the things that this will probably be the second time that I've seen South Africa do this. Ole lato move le vongale, it's like they do another line out midfield. I don't know whether it's to confuse the opposite team, but I just didn't see that working. Sa le lava ia nga vinga ka ko makamaka umai wa me umai I sol paro le game plan al coach wa I ke mi vo va I kulo pe wo ye ku pe wo vai vai a makalonga ka fainga me ko kia vo le ka longa I put off ai ma ai o lo focus lo Blacks la so o kwa ma ka kia le kulanga le nga kala kilo mo ko mo faia ia le lei uma ia areas o morkaronga o le malai la ke ilo ia ka line out skalam e uila foi penga sa ngo fui ke le foi ia nga lunga ka ko fa le ia isi me o le kiki ale ali fafo me fa penga ia kulanga kiki po la lava me fa penga ia la makanga nga makwa le lei ale makalo Blacks o ka o ki fu nga ka kongo o ki fu nga mo la ko malo le o le la ko maka Ole me lena o kikilo foi le yele o le fa pega ko o se set line out lenga fa le o se channel play o le channel play le ngaru pe ia nga fa le skala mo po line out nga mo el polo mo ai nga run online la ko play nga ai ko formula mo le line out lenga pe e se foi le sky linga nga fa Afrika ai fa ia kunga bole work ai no ka no polo o fa pela kala se foi le saunga Afrika le nga sau le fainga le nga ko nga wakula va pe lua runners settinga au setta ko ri le formula line out le kai mi le ole ai lo se line out fo nga le se set piece nga fa ole it's like a second move fo nga le la uri nga fa ave kunga le work would be very interesting for pega fa pela work le melga ai ke ole se stulanga folia le waka ole ko kele o Afrika o leva le ko ka alo ia Afrika I Eden Park I think so le ko o first time nge ko fo I mai pe o le ala nga le mo ko ai ia mo ko kele fo ia le Afrika nge New Zealand me se kai o North Shore lots of them over North Shore. The game it reminds me of two games, that game. The first game it reminds me of is when we were over in South Africa. The last game we needed to win the Test series in South Africa for the All Blacks in Pretoria, and it was just so physical that the boys were collapsed after the game. They were just so tired. But that's how tough that game looked. But then it also reminded me of July 5th, I think, or 9th, 1993, when we played the All Blacks at Eden Park, where sometimes the occasion got a little bit more of us because we were playing the first time against the All Blacks.
And it took a while for us to settle down. But the contact area, I mean, you remember there was Inga came off with blood and Ice came off with blood. And then once we started to settle down and play, then we got that try which Jordan 4 scored in the corner. But that was the occasion, and the game went fast. Very quick test match. But that was a sort of intensity. But I think that the occasion got a little bit of us because it was the first time we played the All Blacks at Eden Park. But if we played them again the next week, I think we would have done a lot better. But it'll be interesting what happens down in Wellington. Ka ko foi mai na ile au New Zealand. Oi so combination mon midfield pe ngai ka o kai mo. O le struggle ka ko New Zealand ile 12 13. Yeah. Your thoughts on All Blacks Well, midfield? I mean, it was difficult because if we didn't see the centres in play, then we didn't see our wingers. We didn't. I mean, you know, Rico didn't get probably one off a double miss, and that was it. Probably one. The rest of it was catching and cover defence, and his great try-saving tackle. We got underneath the ball and pulled it, which saved us the Test match. But I do like the look of Quintu Paia coming on off the bench. I thought that he decided, you know, there was overlap on the out, but he decided to take the ball, go for it, and scored next to the post. And that was the one that gave us pretty much the winning try. I hope they give him a bit more time at second five. But then again, you know, are they willing to be brave to put him in and take off Geordie Barrett? That's my challenge to the All Blacks, I suppose. Tola form Fimono. Ora se lua finangalo tulanga le tato midfield ngai New Zealand. Mo ka longa le la koe alo tu. Ia wa kalango inga fo ia Will Jordan ia mal backline le o manga nga piki mo ka longa le sangi. Fui au mo ma JT. Ia Will Jordan ia le sufa ia o kamale e folinga me se skulanga ko ia. Slot esel manga ia le bavel adjustment ka miki le position le ko ia le coach ia le lo wingi ia kwa le la. Ako mai la le mele we ngel number 10 le Porten Barrett ia lo full picky ia Mackenzie. Ia e pe foi un kilo ia e pe ko lua le o face 5 ia lo lua la face 5 ia lo foi e mal markanga le number 12 o Jody Barrett ia pe falling me ia le kilo mai ngale ile kicking game ia ai mo fo e pe al men ka ngo ye foi che tima mo o le lava ele maua le eraser le coach ia kam fai lava stu combination o ia le wingi ia le ngolo li roi kar ia ko ia la fa fo le wingi we talking about ko kong le 12 me 13 ia le la ia Jody Barrett number 12 ia le la e proctor fo le center so e fo linga mala o le lava ka su po fe kong le combination e kala fe ngai ia ma it's gonna work. Even a combination of loose forward. Eu vou combination loose forward. Ya lo vai ngai foi combination loose forward. Ya le vou o ka ki kilo ngel number 5 ya le ya loka ya va ai. Ya number 6 ya lo ko sa voi ke ya sam paka ya o hali fiku ya water school 8. Ya pe falling me le fai masul number 6. O kulanga ya. Ya pe la vai o combination ele nga kai ko le 12 mal 13 backline. Or 6 7 8 iluma loose forward. Foi. Yep. Le fo wa issuing o Blacks o kele la ko la ve Yep. And that's true. I just want to, so we're not guilty of just three backs talking backs all the time. I just want to acknowledge the loose forward trio. Not only Artie playing his 100th game, but that combination was Artie, Wallace at number 8, and Parker was probably the best combination I've seen. And that's why no one's talking about moving them, because they've had a great game, and I think that Parker playing his second Test match for the All Blacks. Yeah. I think we found our number 6. The tight forward we can still mix around, and it's nice to get some of those boys back from injury. But I think we'll probably get a new hooker. I think he's injured, but I think our forward pack is set now. It's just our back line is still we haven't got that common. I mean 9. I still like Finlay Christie. I think he deserves to start again with Bowden. Their combination's only getting better.
But the rest of them, it's it's a bit of a guesswork there. Well, that's all what you set pieces. Yeah. Sao lấy Telephone. ông mới chỉ very vui. Yes, sao và mình ăn sao một quán ông kêu cái mua sao lấy các cô pet lại na tele kiến các cô phải mà nó được cô. Ya nó cái một cô nào cái mà bố cái đi vui sao là. Yeah. Cái tàu anh là ông Apollo các cô lấy escalamos cái cũng lava es flat Apollo. Tàu em một kinh ngon lắm. Công nghiệp của cũng check mới lâu lấy defend the group cả cô cái lẽ là mà phụ nếu mà đang là sao thì là sẽ mà bảo anh nha thế cô phải mới follow up của mình nên là sao phải chỉ mà là cô chú đi chia mà back side mà bị vay nhưng là bố hóa của mình có back là vì sao phải với sẽ phải phải cái mình nghĩ sao để lấy ya follow up của công side five lose forward for lose the combination lose forward lo way lo last week last week một way Scrum and line out. Your thoughts? So set piece. I've got to bring back to the start. Really good, nice movement. That little back play at the back of the line out. Wallace, and I'm not sure if the TV could really see it, but when I was just watching him for probably the first 20 minutes. They don't want to tackle him. He is a dangerous player, and I think that the more he was running stronger, those young legs were stronger. Etzebeth were running out. They're getting a little bit old now, but Wallace was dangerous. Every time he had ball in hand, or if he was defending, he was up in their face. Tough, bro. He's a tough kid. Wallace, like when I watch him play, he has the unpredictability. Like you don't know what he's gonna do. It's either he's gonna run with the ball or he's gonna pass it on. And he's so, he's one of those flankers that just leave you like in awe. Like I've had a few of my favorite picks. Josh Confield is one of them, including his father, Murray Fasavalu, and Michael Jones, Sinzan Brook. So to me, Wallace Setiti is just a whole nother level. He's in a class of his own. And can I just say there, and it's a really good point, that Artie was saying, it took me the 78th minute to get that turnover. The only reason why is because Wallace was doing all the work. And that's nothing against Wallace, is that young, hard-running, work rate, has got a big engine, he carries, he defends, and he was doing most of that work where Artie was able to just float, and at the right time he got that last turnover, which pretty much won the game. His defense was really good that night. He didn't miss any. On Kofi Ngalo Will Jordan on the wing, Mackenzie 15. I think that sort of worked out because of the injury of Narawa coming off. I think it worked out because he's been scoring more tries on the wing, Will Jordan. But that's nice that we can have that fullback in the back with D-Mac. But our attacking weapon. But, really, it's only a starting point. As you know, Toreafo, it's just a starting point with a number on your back, but we're always pivoting. We always pivot, go left, right, and back, and so we're always covering each other. Where you start and the back line's where you start, but when we play, we could be anywhere, and everybody can fit into fullback, centre, first receiver. Orofia sfulu le sfulima le oyai, Will Jordan ni le wing. Toreafo ma Puimono. Ia wa kalangoinga fo ia Will Jordan ia mal back line le o manga ngapiki mo ka longa vasangi. Fui au mo ma JT. Ia Will Jordan ia le sufa ia o kamale e folinga me se skulanga ko ia. Slot el manga ia le vavel adjustment ka miki le position le ko ia le coach ia le lo wing ia kwa le la. Ako mai la le melo we ngel number 10 le Port Barrett ia lo full picky ia Mackenzie. Ia e pei foi un ka kilo ia e pei ko lua le o phase 5 ia lo lua la phase 5 ia lo foi ia mal kanga le number 12 o Jody Barrett. Yeah, pay falling a me le kilo mai ngale ile kicking game. Yeah, I mo fo. I pay al men ka kalngo ye fui. Che tima mo. Ole lava ele ma le eraser le coach.
ia kam fai la vestual combination o ia le wingi ia le ngolo li roi kara ia kwa ia la fa fo le wingi we talking about ko kong le 12 me 13 ia le la ia Jody Barrett number 12 ia le la e proctor fo le center so e fo ninga mala o le la ka su po fe kong le combination e kala fe ngai ia ma it's gonna work. Even a combination of loose forward. Eu vou combination loose forward. Ya lo vai ngai foi combination loose forward. Ya le vou o ka kilo ngel number 5 ya le ya loka ya va ai. Ya number 6 ya lo ko sa voi ke ya Sam Paka ya o Harry Fiku ya Water School 8. Ya pe falling mo le fai masul number 6 o kulanga ya. Ya pe la o combination ele nga kai ko le 12 mo 13 backline. Or 6 7 8 iluma loose forward. Foi. Yep. Manu, after pe ole no ta inga no ta to ye man wi le a me se fo tu lai mai to fo i mai o wale si le tu langa le to bo ya lon tu langa le ta lo ma sa ta lo ya fui mono o as a former hooker prop o le asa o ki kilo escala mule skonga de la sauni Afrika ma ele fengo fie nanga le vai ko kele la ula ve nyu si le lumon la ko front row ya ala fu sa wo ya ki kilo ya. Yeah, it was an intense battle in the forward in the front row. We saw two HIAs. One was to Cody Taylor, and later on in the match it was to Wallace Satiti. Looking at this week's team startup, Cody Taylor. We're very fortunate to have Wallace back, and I'm quite happy about that because just like what Talanoa alluded to in his previous opinion, I like how this combination of the 6, 7, and 8 with Simon Parker, Artie Savea, and Wallace Atiti are forming. And I believe with a few more games under their belt, there'll be a really good, great combo. The set pieces for the All Blacks here was okay in comparison to South Africa. Yeah, pero sa mga ingopoya kulang kaya nga sa mga bekoyo la usa se kima o kaki kilo nge commission ko pongo peni ya le ka faisa wi pa pege po sa ya a me even ego que ni a le backline la pombo me con la wa ku ye chili al post no me va pena e kaki kilo le pone el kulanga le físico o kami chile le malo lo si wa awa ku ye kama ye chili a sole un pa malo so le na na ya ya awa e ka kalmo ko i always man backline okay, So therefore, can I just make you make a really good point. There are two players that we didn't see because of that pressure that was brought onto the forwards. We put pressure on two players. One was Grant Williams, the halfback, South African halfback. Look at the mistakes he made, and the other one was Pollard. There are two key players. Now Pollard doesn't miss, but because he was under pressure, well, forwards are getting into that channel all the time, that 7-10 channel. He missed a kick, and then it's almost like that time when you see on the movie when Rocky hit Drago and he cut them, and they said, "Oh, he's cut." It's the same as this. He missed a kick, and we knew that we got the pressure on top of them, and they started making mistakes. You didn't hear anybody of Pollard. You didn't see anybody of Malcolm Marks. It's a bit because our forwards were winning that contact, bang, up in their face. So, that, as we know, pressure. When they got released, we got some points. Ba le tulanga le uno tano ye le ko fa fsile ku ye le wo suye ile face 5 mal backline na Springboks there you go le makori le ko ba ku wa sui mai le vanga makal face half ole last game ne fa sui mai ya le la wo kai mingi ya le la wo start le si la ko face 5 le wo ye mai ke le kulanga le wa ta Yo taimine yo la tato atu tato malolonga to e foi mai fa wau le tato po kala me tana talonga yo la tato sa uni atu tato te ya se ilo foi ya to le fo foi no kulanga ya wa e foi ya le penga fa ya wa na ka ke si la via la uso ka ko e mo lo mo ke sta dai ya lo wa bangona ye mo e fa ya le ai pe fola kulanga la uia ke lo foi la uia kalmo la le le kulanga le ye neso o kam ka alo o malo rosi
ia o aso la e pe ngo le po school mo kupu ka sanga la ke ka you know le au ke ko ke mingi yo ke lo o pa o mo ko la le e to ko ma fuara yo wa you know the context sport le ka ke ba ye lo ka pi a el on kon ko kia le a me sha lu mo fan no yo fa ko o le tai pai ia ma lu mo ma fo is me pe like say ela menga o ke le lu mo la kan kala no ke ya o le alua lu mo ka sanga ma ke lo ve pa o moinga o Ya, masalo le la tatu atu tatu malolonga toi fo i mai fa wau tatu sports Talanoa. Talofa Samoa, Eveni Pasifika nei au kilani. Lango inga tatu sports Talanoa. Ya, onisi nei o la ei mori ya mai se futa mai tai. Ya mfai o leu mau le tatu Eveni Pasifika. Ya, onisi nei o la ei manaya e fa penao no manuina. E mo foi tele tuai ngao la ei mo tamai ti mai se foi tu planga tavo. Ile tu pauli, fa pena foi le tu pa tu mai tai. Iso se tau tau ngofie, fa maria nai ro fina ngalo. E mo foi nisi o tanto o loa. Tai mi tau mafanfana, ai mai se lava tai mi ta longa. Io Event Pacifica ia tanga me foi le tune the number 1 the Manu Samoa ia mo wai foi ia la ia Manu Samoa e me se lava fans le da penga me foi ia le World Cup ta mai tai ia ofune la ai mai ia la mata foi ta po ia to a ia ta Manu Samoa me Manu Sina e ia me pini a malulu e fai me se tu ngale mato io mai se vai pa au foi ia Manu Samoa ia tunu i papa me se lava ia me ta fanga me fa pe pai ko le ninga ia o lai se vai nei tanga mai ia se kuinga sai lam se kuinga lan awal se mi o ia tunu ma fa na poli ma tongo Charles ke me fa sa ni talo ia si tila mai foi le tule io lak pisamo o la e uma ia e ofu mai ta to uma lava le malu la tunu e o lango ka to o wata penanga fo io la ka pil ne ta sanga me se fo ia le Argentina mo la tu o kapla fa ia ia awa ni ngal le veni au kilani the number 1 shop in ngai me ka ula e mai tai tamai tina me se lava ia la sa ta malo lo manei ia tu langa me le ia mania awa ni ngalo o ka to sponsor me tasi le mo tato sponsor no i mai sa tasi me va so malava Ia, te whātalo whatu sa mo lo mai mo whaafonga mai nei i tu lale aso to e fo i mai whainga malolonga. Ia, ali i whaanga solo le tato pokalami. Mo le tau le whaftai tato sponsor Masani, Eveni Pacific. Ia tō tanga i mai le lei le whionga nei. Ia tole a whoa, ia whapea fo ia le au uso wa engala to swafa au mua ma ailopo te JT. Ia, o lo sponsor ina malosi o le Eveni Pacific. Ia, o le tālonga o le wā Manu Samoa ma le au fiti. Tole fōa le so mai tau fu le tālonga lea le stona u mawai atu. ia sa lei mo tu langa fo lea foi JT ma o mua ia so skalonga la Manu Samoa e fa kaua uma kalonga e pe o le ese foi o le maulunga o kalonga le nga malolo ai ka ko ia fiki mai ason ke ngai o nga pe o ko su e la vango ka ko le rugby world cup le fa Australia lu olu fitu pe la o le me nga mawalunga ia le ka ua manga ka u la vanga malo ka ko ia fiki kalwai o nga malolo ka ko ia tonga le va so ku lumaku ia le la nga ka ua malo ia e ole manguia fo tam fa ia alum fa na ole la wa ma fa inga lo ka ko ia fiki ia kusala le wo kwa ave ka ko le tike le aloi konga le World Cup le lau secure ia fiki makonga a ka ko la vaso ngai me la nga wo kwa ma ka ki a kula ka wo vaso ngai ka longa la le ma USA a fui ma ka ko auso ele ia la se ska ma le foi se ska ko fa o le o lava ia malo pa wa le nga mia wa va pengi e malolo ka ko
ia longa wingo ko fo i le awala fo le repertoire fo le ko ka sa ili mai ko ia pe ole pawala le ia kulanga ke minga i ka ko au ka penga le me uma o nga vai au ko ai pawala me motivate mai o ko o la vango ka ko rugby world cup le ko le mai ia e mo le ko ia mo nga lo fa fo ia le o sports Talanoa i la fionga le malu mal ko coaching staff ma ko uma la ia me se ia nga yalo ma tam fa ngau fo le Manu Samoa ia manguia ko ka penganga manguia ko sa ngiu ia ko me malava ka po ia ko fo ia ma ko ngai sports Talanoa ma Samoa ko po fe lava la langi o lalam papa ai e como lava le ma fa sa mo le Manu Samoa e moni lele mo le tulanga le wa sa no i tole fo fa no no la tulanga na i fa unga fai decision making le ngala ko fai e fai o le auto le o kiki i le kona alu polo alu 22 asa kawang kiki sala a kongo le fa pe ma nga vole kuli le po ngesi ma kuna pe nga le score a kiki sala ya e pressure fo ya fiki ya ka fa ngongo na vai i la ko a fai unga ia fai mala ko decision nga fai ya la kala le po ai la kala fo i fa fo ai le alu polo i fa fo le na ai alu i alu malango sa o polo yo me nga e siringi ia kulanga le yo a kongo la fa pe mai o le game plan le malaikia le mana simia e fai ia kulava ka ko game plan le work ai alu la va ai ma se swing of ile ile second half pa ko fo i mai kalo again I commentated the game with Fawuno Ken Laban, the mayor of Wellington Hutt. Please go vote for him. I thought it was very similar to the All Blacks. Really got off to a great start, and I have to acknowledge the work rate of Jacopo Petilo Mapu. Yes, he played an amazing game, and he ran till he couldn't run no more. And I thought that he got us to a really good start, right from not only the Sivatau, but he got that ball, and when he took that ball up, when we won that contact, we just played over the top of them, line out, and then try. Guys like, I thought, Malani Nanai played good. Talini Sil in the first half played really well, led well by Michael Alalatoa, as we know. He is a great leader. But you had to say, I just couldn't, we just needed more of the boys to have the same attitude as Jacopo did. Because he was just unselfish, and he took on all those, and they were scared of him. I think we talked about, we needed to take it to the Fijian boys with the ball, when we got the ball in hand, and without the ball, and we just needed to hunt them down, and I think we won that first 20 minutes easy. But for me, for that game, we just didn't come into the halftime. We were up, it was 15-13 at halftime, but we just didn't have the firepower on the bench to come back and bring it home. And we made a few crucial errors, like Rodney Iwana just missing kick for a penalty just to get the line out and just slow things down, and he kicked it deep into the in-goal area. We lost it, and then things started to unravel, and then the Fijians started to get their confidence. And once you give Fijians a bit of confidence, especially Sete, Tamani Valu, once you give those guys confidence, it's hard to pull it back. And once they got that try, then another try, and then we had a yellow card, and so things started to... But I have to say, it was probably really... If we did that performance against Tonga and Nuku'alofa, I think we could have potentially won the game, but that's how I saw that game. Sa le nga manga ia na makang ole kakalunga. Ma ia le skala mulinga mawen marka kosko. A pa wola lo fangongo foi. Skalamu mai le skalamu kwa malosia ayo o mer second scrum wo ka ko pack. Pa ko le ka ko skalam. Yo for skalamu wo le mai. So we for le 50-50 fo ngale le mafo fawo. Ai me am kwa alu skalamu no all the way. Ngane fast food mi ke mo ma le si fast food mo. Ia tole fo. Ia e tau le ia. Ia e keso le.
te pau ne pa pe real mal e coach ya pa pe foi el coach staff ma la coma ya mi ya ya kam ta ya pe ne wa le vai pa pe ka coach ya one month ya two ya ma la it comes down to the performance of result from the if I pay good result the voice can allow if I pay na your combination me mai ka kalonga nge kalonga ya le Wallabies ma Argentina i ba te fon Springboks ma lo blast ke ku sa fon man ka ko awon man ka ku sa umala ba ke mi o ino umala ba ai pe mo paula la na le jese o i no il ma ko paula no i tu sa pe se holen no le o le loa la me kama fai o whakau o le ke ni le moe ai o la me ai o kama maroro la kulenginga le o extra je o me umalanga nga ngalo mako kilo who you plan a for e kilo lo implement lo fakulo ku nga me umala e fo ila ya o il commitment na o me dedication o e fai ka te ko ke le ala nga nga kai ka ko au ira ya lea o kalonga la lo mangitia kalonga Amerika yo kalonga is a must win for us ya mo wala ba mo e qualify the World Cup so ya o ngala mo si el pia foi ka ko au me se foi ya le so coach kula ngo me ke ni se ka ko kile ko kalmo ya so la kula ke ni ko kalmo i la wala fa le ke ya wa me au ka ti se uma ke no la pitile ya ai malisine admit aka fa le kon ke ka u fa le kon o ko ka mo fai le soi mea kom fai lo la ko mai ari asa mai ari pe ka mai ki ho le fa vale como mai e pe o ko se ulo ve que mai sa o le loco ma fa que lo me la ko pulu mai o que ninguém pro que pa ka o professional era que ninguém na pula ma o ba le ko pe o cosas o me ai le local e wani ala ngana ka ko ko gesi ma ko gi na mo ku pe mo me ya e o ke pe ko ya pe sa ya na ko so ya ai mo ya kene ya ka lo wa ke ka ko man sa mo ka lo ma Amerika O lo ia manatu le ta'alonga le Manu Samoa ma fiti. Ya mana ia lava le tamu whai le tatu Manu Samoa. You know, the results of the game speak for itself. But I want to give credit to the coach, le malu tusipisi whapea for ia tatu tamata alu. Because ele whengu whiele me o lo whea ngai malatou internally. You know, but at the same time, they're trying to save face, but also put on a strong face for the country. So to the Manu Samoa team about to play against USA, you know, we wish you all the best from the Sports Talanoa, and we wish you well. Well, for me, it's again. I think we're on a good. I think we should be encouraged by that game against Fiji. I think we've seen some good signs of some key players coming into good form. If we cut away that rubbish stuff on, you know, no arms tackles and cards and stay away and stay clean, we've got a good nucleus or the good spine of our team from the captain, Michael Alatoa, and I'm hoping that our other players will be back from injury. To Joe Lamb, I thought he started well at halfback. I thought he did well with Rodney Ioana. And again, Malani Nanai and Lolani Visinia at fullback. He played a really good game. And so we just need to fill around those spots. I think it would be really good. Remember, they've got Namna Ulu Alame Remir as one of their coaches. So he will know the team really well and be preparing that American team for this Manu Samoa team. So I'll keep an eye on that as well. Ele ia sisikala. Ia malo ia Amerika. Pe kasila ia malo o malo. E ka kauanga kaunga malo. Ioi. Ola ua ka penga ma saungi ai. Ele ko ia se if pat ngia anga ioi. E mingi ia malo lo. What did Peter Saw say? What did he say? Se anga. Ole kaingi. Ya, o mo fania vango e fa kalo fa ko foi le sunga ya namlo ulu alama Yeremia. Ni ole ma ua fam kalanga fui JT ma mo pe ngai ko coaching staff Amerika.
ia nam lo ulu nga o sila fia le aku langa me fa pengi a o mai lo kongo le manu ma vala o aku ngume uma pawal mea ia sengi pelsiaki mo lo ku pengan me ke ia al kulanga ka longa ia wa ke fo i mai ngi ale mo e Amerika e mo wa ngi Samoa ai uso ia mangia fo ila ka mfainga kulanga me lo ia la lai mal ka ku lo fai fo inga ia wala wala mangia ai nga me uma ia ai asa siang ka ko au i kulanga ka pinganga fo il Manu Samoa wa ia fa mo le World Cup ile lo fitu ia Australia ia mo se ka longa fia man mangia ia malo al manu ngam lo nga we lo me ka un fai mal palungo le vai i po vo i kam ka alo me ye o nga ke fai a kon me ke kamu e avel vai ia nga we lo me ka un fai ia alof ke le mo fia mo le ko lo fa nga le resposta no mala usonge la fionga ya fui ia cheti ma umua i ia ke foi le uso la fionga nam lo ulu ia me se foi sa mo lo kula me foi nga ko finga ke le wo ia nga ka ku ai foi ia la ko kele Amerika ia nga we kala ngol US dollar ia ma ko ngi sa mol mele ma ke ma fui o tala ia kasi kala Amerika ia be se me luka kol kala Samoa it's never too late ke mia nga li fo ke minga o mia me fiki mal mia ok ma fui piki mai ia mangwe kele ia kalonga lau au ia por au foi Amerika ia me se lava ia mangwia le kam fainga along fa na ole al Manu Samoa ia ole nga Samoa se to la lunga le la fionga ia to le foi ma fa pe foi mo le se tasi o to manu la tunu ia na mo la ulu alama Yeremia ai ele mana to le wo tato tonu me le se ulu tato pokalame ia mo le to le faftai ia o mua fa pe foi JT mo le holding le tato fort i le tato officer o2 i New Zealand ia te lo to foi o le back to the studio for the finishing laps of the program. Se vanga pe to ese sio so noanga to le fo ali to tu ia umo. le mo le aku ia lo fanga foi ma nei ma le fionga le na ftasi a fimono va pe foi ka ko team ma le sports no nei i Samoa ia mo ta ko team ngai o kilangi ia lo sunga au mo va pe foi titi ia Samoa ia ka ko felo i foi le vai as fo i fai unga foi ta longa la fai ni fai unga ne vai aso mo we foi kala fia ma kala ia wa o ka ua po kala men nei ava ko foi ia fam kala ngo unga kalonga ia ma kam finga foi ia alom tam fa na o Samoa i fa pe foi Pasifika ma la langi ato ia ai la watu la fia ke o lua o mo ma titi ia mo le aku le fa malo ma fa kai le lu ku ma foi ia kalmo me peo lo ke o fo ia ora so nga lu ai le ku mo se va ngo mo ma ia se va nga isi si mea no, there's still another big weekend of the second test match and Samoa and the finals are going to be over in America. All the teams will be together. So and then we've also got the women's, even though our Manu Samoa finished, but the quarterfinals are coming now for the women. So it's coming to the business end of the Rugby World Cup in England. So there's still plenty of sport, but you know, we wish everybody all the best and that are still playing. There's a lot of our boys and our girls playing in the NPC and Wharapama Cup, so you'll see a lot of our Samoan boys and girls and men and women playing, so yeah, lots on. Yeah, molia tu foi le whaftai mani whamalo ale sports Talanoa, Blue Way TV. Yeah, alo ma whanau ta mai tai fo tato tunu sunga whai aonga ia Ramsey to kino ma le au fo ia nai alo ta mai tai. Whamalo whai o whaiva, whamalo foi le tau tua tunu. E uila fo ia ele I tau lau o wha moe. Au ale nganga whaftai le ri. O le vi ingai foi le ri. Ia o lo maua pe o tau le marosi. To taliu mai foi. Ia o lo manuia o tau whaftai mo lo tau sao. O foi natu fo o tau ola mo tau taimi. Ia awa foi le tulanga sa whapena o na tau walo tu I le ipo la langi o tamaitai.
ia sa fapenao na ia le tatou manusina mo le tuai le faafetaitele ia a le pulega o le Blue Way TV ia ma se foi le tatou sports tanoa ia i lo tousao le foi tausaga ia atonu foi e toe tapena foi mo lesi pololalagi ia e tele foi lona aʻoga ma lona aʻogatuna me le ua matunei ia toe fotuaʻi ai foi ia tatou au mo le lumanaʻi ia ae matu ai foi faamanuiaga foi ia le tatou pokalame sports tanoa ia alo foi mafananau o le a sauni foi ia tau e ala i taʻaloga so se taʻaloga lava i le faaiʻuga lenei vai aso po nei weekend ia manuia o tou faiva ia agalelei le alii ia mo pele maloso le tino le mafaufau si le agaga ua foi le faafoina o taʻaloga ia o le a faapena ona tou alo atu ai le faaiʻuga o lenei vai aso ia te masalo o le faaiʻuga le o le tatou pokalame o le sports tanoa ia faafetaitele lava fui mono e mese foi lo fionga to le fo ia i le faasaoina foi lua taimi e ui lava nai te lua tafafao ina malua ia ai ke masalo ngala lua e faisi lua supo ia e faafetaitele lava sa mo e lau faasausauga lenei tula o le afiafi ia mese foi le sila mai mo mai ia tusai foi ma le tatou pokalame o sports tanoa ia tatou toe feloaʻi i lona vai aso muamua ia i le alofo ma le agalelei o le tua ia soifua ma ia manuia soifua talofa Samoa Evini Pasifika nei au kilani lagolagoina le tatou sports tanoa ia o nisi nei o laʻei mo alii ia maise foi tamaitaʻi ia mafai o le ua maua le tatou Evini Pasifika ia o nisi nei o laʻei manaia e faapena ona manuina e maua foi ia tele o tuaiga a laʻei mo tamaiti a maise foi tupulaga tauvou i le tupao alii faapena foi le tupao tamaitaʻi i so se tautaugofi e faamaliaina ai lo finagalo e maua foi nisi o tatou oloa taimi o taumafanafana ae maise lava taimi o taaloga Io Event Pasifika ia tanga me foi le tune the number 1 the Manu Samoa ia e mo wai foi ia la ai el Manu Samoa e me se lava fans le da penga me foi ia le World Cup ta mai tai ia ofune la ai mai ia la mata foi ta po ia ta to a ia ngata le Manu Samoa me Manu Sina e ia me pini a malulu e fai a me se to ngale mato io mai se vai pa au foi el Manu Samoa ia tunu i papa mi se lava ia mtafanga me fapea pai ko le ninga ia olai se vai nei tanga i mai se kuinga sai lam se ngalan awal se mi o ia tunu mafana foli ma tongo Charles ke mi fasau ni talo ia si tila mai foi le tule io lak pisamo ola e uma ia e ofu mai ta tu uma lava le maru la tunu e o lango ta to a wata penanga fo io laga pil neta sanga me se foi al Argentina mo la tru kapla foi aqui ia awa ninga le veni au kilani the number 1 shop in ngai me ka ula e mai tai tamai tina a me se lava ia la sa to malo lo manei ia tu langa me le ia manuia awa ninga o tato sponsor me tasi le mo tato sponsor no ki mai sa tasi me va so malava. Yeah!